Po? Assalamualaikum. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar monden sadoe? Lai pisik-pisik bapak kayorok. Jangan pakai rok kembang dah. Hujan badai dah do belawak dah orang dah do kalau dah hujan badai dah do belawak dah. Jangan pakai rok kembang dah bantu pajar tua dah. Ha, tua pajar tua. Ah, saya lah pakai lah baju kambang. Ya Allah, ya Allah. Pakai amat eh. Abang. Aku mau dia pajar tu. Asik dia orok je tak nak kamar apa ye. Jangan dipakai orok kambang dah buat khusus artis, jangan dipakai orok kambang beko sibu di orok me beko berdosa lo orang alek kan beko alek kan suruh pulang beko. Jangan dipakai orok kambang dah, pakai orok sampi. Biar nak ditobangan angin. Hari kena nunggu badai nak do belawak dah. Buat nampai kalawik. Jangan pai kalawik dulu. Modal beko menangis anak je bini. Biarlah makan gulai daun ubi tumbuk kita dulu. Kena tahu je tempe. Kena lawak mau siap. Lah okey monden. Itu pesan dari Princess. Jangan pakai orok kombang. Beko ditobangan angin bentuk paja cakuru. Okey, bye-bye.